شوان هیجان هاجی من ناوند کوانا زیرین آقام شلونه امی درباسی گلوان ببین خباتین جوانان جنین جوان نوا قادا چند هنر روزاوای کردستان ناس بکن ام هر درباس ببین بمره. بله تماشاوان هیجان هاجی امل ناوندا کوانا زیرین آقامش لونه به اندام کوانا زیرین بریز نوشین صالح را امی و مجرا هنری رولا جوانا دنوا هنری ده بیر نقاش بکن برای پارو بکن بله بریز نوشین دست بکی مرحبا جورم چوان سرچوان سپاس سرچوان بلش خیر و مجرا ما برنامه هیوی ده مجرا جن دنوا هنری ده هنجی وقت جوان وقت کوانا زیرین هن دنوا هنری ده جه خود گرن ام هنه کی بحثا کارو خباتن کوانا زیرین دست بکی ده مجولیا جوانا دنوا هنری ده چوای راست آنها رولا جوانان لروجاوا تایبت جوانینشن دناو سازی کی وک بناوی کوانا زیرین جه خود دیگرن و خباتن ما به شکلن کو خسریا جنه هری زده و هری زده هشمندیا جنه پرورده کردن هشمندیا جنه گوهرین و گوهرینا جنه گریدای شورش روجاوا کو دناو 10 سالی دا همو دناو وی مجاری دا لکوانا زیرین ام برنه و دجین و به وی آوایی جیانا خوا برخستن دکن و هم جوانین کو جدر وتن میناک مثلا کسین کو کevin دوی سازی دا جی خوا گرتی دمکی پر درج ناف شورش دا جماعه و ناف سازیان دا جماعه پرورده هاتی پرورده کرن و کی جنکی او دبه پیشنگ جبو جوانین کو بری خوا بدن ما و جمع سودوار بگیرن خباتن می هنرینه خباتن فکری و بیردوزی هری زده و جبو هنر جبو روجاوا جبو هفسنگی کی دبه ام روجانه هفتانه پرورده خود کن و پرورده ددن زارو کن کیچ یعنی بچوک اوسا بله يعني ما قلت هناك بحث جوانا جيبكن يعني جن بقشتي د قادا هنري ده هري زيده تشوالا وانا دكشين هون بتهيبت وقت وانا زيرين تشوالا ودكشين زنوا هنري ده آنها هنر بتنا سر خوا مجاره که پر برفره و درجه يعني یا هری گرین جمع ام دست بک هشمندی پیش بخن هشمندی خواناس کرن خود چه دادیتن جی چه حس کرن و پشره به پرورده کردن وان تشتان کله کاوی جی ام کارین هنری جی وک پرورده جی دیدن بشن موزیک بشه شانو هری زده ام لکوان نازنین قامش لوی دیدن یعنی اوسا کردستان چه خوشه ولاتی ما پر خوشه باkur başur rujela rujava sonda vela bakur başur rujela rujava sonda vela lay 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 بله دسته خفتنا خد بحث اوی کرد شورش روج آوا هون وقت جنین جوان شورش روج آوا یک چوال پیش و وکر یعنی ام بیجن شورش روج آوا گلک ری الپیشا تواهی جنان دواری هنری در یک چوال بتبت پیشا جنین جوان وکر جبر کو کسایت جن بخوازای را علاقه داره و خوازاجی هر تم دناف هفسنگی که هنری ده يعني تقليا جن پر زيادة بهنر رهاية يعني د ديرو كده د شارستانية د مرو بنرخينه
yani hunereki ku bi salan bi hişmendiya mêran hatibe temsandin di nav şoreşekî 10 salî de xwe îfadekirin, xwe dîtin, xwe naskirin zêdetir jin berê xwe didin qadên hunerî û xwe di nav de dibînin. بله تی زحمتی هاتن پیشیا و تقز زحمتی هاتم پێشیا me yani ji destpêkirina xwe dîtina nav hunerê de ji pirsgirêkên malbatî ji hîştiniyan jî nehîştina çûyîna van qadan di hişmendiyên feodalîzmê de van tiştan pir me kemasî kişandin wekî derfetên heyî ji bo pêşxistinê jî gelek salên berê destpêka şoreşê de gelek zehmetî kişandin ama bi berdewamkirina vî tiştî xwe naskirin hezkirin pêşxistin avakirina xeyala ev pirsgirêk demek şunda yani diçin tiştên cudatir tên pêşiya te û asta ya hunerî pêş dikeve dibe astek din helbet her dem zehmetî hene lê bi tekoşînkirina van zehmetiyan re ji bo pêşxistina kesayetî ev giring e. بله برزنوشین یعنی اف جوان کنو تفلی هنری دبن یان جی دخوازن تفلی ببن گوتنه کی تا وقت تجربه یا یاد قاده هنری خاص تشتکی داویه دجبو آبی جی کرم بک. آنها ناف جواکی دا هنر بری و آنها چاویه بریج برکود هشمندیا پرگالی دا دبستانی دا قادین هنری پر لواز دیدن و پر بچاوی که بچوک دیدن اما پشتی شورشی هر زده قادین هنری به دست گرتن گرین دیدن نيرنا من أوا يعني هون خود تشدا دبينن هون خود تشدا إفادة دكن هون جي تحز دكن جبو جواكي هون دكارن تش بكن بري خو بدن بر بوي بشي هون ريفا نيرنا من أوا بله گلک سپاس نرمد نوشین گوده دم خو سادامه گلک سپاس